Ropokgolo Gaborone dikgang ke tsa nako ya bosupa tsa Botswana Television na ke bidiwa Khomotso Maphane a re lebe ditlhogo. Tautona re puso e mo thulaganyong ya go tokafatsa mhama wa temothuo. Go emisa ditirelo tsa USAID go tlhalosa fa go ka baka dintsho tse di fetang 14 million ka ngwaga wa 2030. Mo tsa metshameko lekgotla la Football Union of Botswana le tshwengwa ke dipalo tse di golelang pele tsa ditsheko tsa batshameki kgatlhanong le ditlhopha tsa bone. Yo ranolang ka puo ya diatla ke Patricia Chobonyane ntabogang semetlela o mo go tsa metshameko wetsu dumela. Puso e mo thulaganyong ya go tswa ka ditsela tsa go tlhabolola mhama wa temothuo go tlhomamisa gore o ntsha maduo a nametsang go thusa go godisa itsholelo. Go phuthegong ya kgotla kotonota Tautona Advocate Dumaboko o gateletse botlhokwa ja go oketsa dipalo tsa dikgomo le dihutsane gore lefatshe leno le kgone go rekisetsa mafatshe a mangwe dikgomo le dihutsane ka bontsi. Tautona Boko a re palo ya dikgomo tsa lefatshe leno e fokotsegile thata mo dingwageng tse di fetileng. Monica Setshwaela ka pego. Go tswa golo wetšhaba ya lefatshe leno ya atile temothuo. Motho ya dikgomo e neng ya felela ya tega go menagane. Barui ba felela ba tshwara palo ya dikgomo tse di fetang 3 million. Mme hela mo dingwageng tse di setswang go feta, palo eo e ne a fokotsega go tshwara 1.7 million. Sengwe sa Tautona a boletseng ha se tshwanetse sa bankangwa. Bothata bo hakae? Ja ntlha gatwe calving rate marole ha dikgomo di tsala. Selekanyo se di tsalang ka sone le marole a kgona go gola e nna dikgomo se ko tlase ba re ke 37%. Jaanong go na le gore re tswere hale thata go go ntsheng re isa go EU kana gope a re tswere haleng go go tlhomamiseng gore ka re tsholetsa dipalo tsa leruo e le kgomo e le pudi. Boeteledipele ba motse bone botetse ka malebo mo go tse puso e setseng e kgonne go di dira. Mme ba kopa tlhaloso ka dithabololo tsa ba neng ba di solofeditswe mo nakong e fetileng di akaretsa phatlalatso ya metsi le sepatela. Ke ratile ntlha nngwe e neng ya ntsena mo pelong ka ba ka thajwa ke dithong e neng o bua le rona boeteledipele ka ha neng o supa ka ha re tshwanetseng gore re itshware ka teng ebile re tshwanetse gore re tshware ba re ba eteletseng ko pele ka teng. Ke sengwe sa dintlha tse Tautona ke neng ka go di lebogela. Re santse re na le bothata jwa phatlalatso ya metsi le motlakase mo kgaolong ya rona. Gongwe le yone ke ngwa tse re neng re ka di kopa segolo bogolo jang metsi one jaanong re itemogela ile gore go raya gore kana mealo e megologolo ele e setse e babaletswe. Re dira mo go tweng National Transformation Program. Thulaganyo ya go hetola le go tlhabolola le go tokahatsa le go emeletsa lehatshe le batho ba lona. E re ka puso ya nako eno e beile kwa pele ntlha ya ditshwanelo tsa batho. Tautona o ikaelela go thomamisa gore go nna le lekgotla la ditsheko le le tla itebaganyang le ntlha e. Ke batla go tlisa court ha godimo ga Court of Appeal e bidiwang go the Constitutional Court. Gore yaanong re itebaganya le ditshwanelo e tere ha go rumenta tsulu tse ditshwanelo tsa gago o itse gore go na le lekgotla le le lebaganeng le tiragatso le tlhokomelo le pabalelo ya ditshwanelo tsa gago ka tlhamalalo. Banni ba tonota jaanong ba na le tsholofelo ya maduo a botoka ka tse ba di roletseng Tautona ka tsweletse ka go ba lekola mo metseletseleng ya diphuthego tsa kgota tsa ditshwarang lefatshe leno ka bophara. Monica Setshwaela, BTV News. Re santse re le fo Tautona Boko a re puso e tla ga kokelo e kgolwane ya bobedi kwa toropong ya Francistown e tla nnang le malao a le 300 go imolla ya Nyangagwe morwalo. Tautona o ile seo tshokologong eno go phuthegong ya kgotla kwa Francistown a tsibogela matshwenyego a banni a gore kokelo ya Nyangagwe ya imelwa. O abetswe Mpulubusi ka pego.
Toropo ya Francistown e na le batho ba feta 103,000 mme boididi jo bo tlamelwa ke kokelo e le nngwe ya Nyangagwe e tlamelang le metse yotlhe e dikologileng toropo eo, seemo se banni ba ka yang fa kokelo eo e kethalelwa ke go tlamela botlhe. Re kopa district hospital re na le sepatela se le sengwe hela Tautona se a imelwa sa Nyangagwe referral hospital. Go na le sepatela se ke batla go sa aga mo Francistown sa Malawa le 300. Ha le ntse le bua le re batla kamelo ke batho ba ba bua le nna tota ke ta gone ko keta ga ke se ke goroge mme ke mo tseleng ha re simolola project ya sepatela seo ditiro di tabo di le dintsi. Letlhoko la ditsha le lone ga le robatse banni ba toropo e ka go tlhalosiwa fa go na le bontsi jwa batho ba ba kopileng ditsha mme ba emetse go di abelwa. Nna ke na le bothata ke tabogile le ga tshele lotlhe la Botswana ke batla sekidi hela ke sa re polase ke batla sekidi sa bonno sekidi hela sa hanka tlhoma mosasa wa meteng ke sonso bonane ke kgarametsa batho ke batla ploto ke likile ke tabogile go padile ka go nna mo metseng ya bankane ba me ke renta mme 1.4 nka ga magasigase 1.4 ta o ka ga ntu ya bonno 1.4 ha ne tswe setsa go bo go agiwa ntu a ba kgona go tsa mo go 1.4 ga ga ntsha 300 pula for the next 20 years a gore se a ke re ke ntu ya ga o nna mo teng ha tsa neelwa madi a gagwe 300 pula wa ebile mo teng 50 pula kwa insurance a ntu e ka sha insurance e ta e ba ka mo gongwe ke mo go teng life cover ha ka to ka hala insurance it lo duela e clear sekoloto. Tautona tsweletse ka go lekodisa setšhaba ka fa puso e tsweletseng ka teng go diragatsa maitlamo a e a solofeditseng. Wa Betswi Mpolobusi, PTV News. E ntse le gone ko phuthegong eo ya kgotla Tautona Boko a re katlholo ya leso ga se tharabollo ya dikgang di akaretsa polano tse di bakiwang ke kgokgontsho ya bong ka jalo go le botlhokwa go ya kwa moding wa dikgang go di rarabolola. Mojadi Mokibelo wa bega o go isa ditirelo ka tekatekano ebile e letsa boleng jo bo kwa godimo ke mangwe a maitama a puso mo go thabolle matshelo a setšhaba go yeng pele. Metse ya bo e lengwe ya dilelo tsa banni ba kgaolo ya Tonota ba di beileng Tautona Boko pele. Ne re kopa gore ba na le bogole go ba ne le lephata la bone se disability fund mo ene go le rona re ta tsamaya ra ko re a go ikopela madi re simolole dikgwebo. Ke ntse morutabana for 29 years ka hellela ke le principal mme ile go retire ga me ka 2008 ke re be re ga bona sepe le ha ile madi a leave le ha ile eng opportunity ya bo top achiever re kone le gore it was motivating us as students to go henceforth with ka do tsene gore we want to achieve. Should we be demotivated kana khanya teng tota hela re setse re bua nnete mogolo ya re demotivate it's demotivating us and re batla go itse gore as the state how are we going to encourage us furthermore to do well? Tautona le nane la gago la bonno housing ra la amogela mme mathata ke gore ga re ka ke ra laagela mo ditshentsa batsadi ba rona ke itumela thata gore wa ngwatolen bode a baaleha o ba botse gore bana ba ka bana le bokgoni ja go ka tsaya lenaneo le bo go aga ga kae. Mo go arabe matshwenyego a banni ba Tautona Boko supile ga le maitama a bone e le boeteledipele go thomisa gore ba tamela batswana bothe ka ditirelo tse di maleba mme mo godimo ga mo a tsibogela ga kgokgontsho ya bong le dipolano tsa baratani e le matshwenyego a sa jeseng diwela mo nakong eno mme go le botlhokwa gore go iwe ko moding wa dikgang go tisa tharabololo. Ba nyalani ba na le tšhakgalo baratani ba na le tšhakgalo ye re nyalago ka re sengwenyana ke dikiteo le dipolao tse di a namang tse di a tang mongwe a ba re nya ba diralo ba kaletse go
tswa kgakala go kalediwa ba garo a go hetotse sengwe ebile o ka re go a oketsega ka gore ha re ka tsaya gore ka alaga dilo tse ka go kaletsa re sa boele ko moding ra go leka go aga le lwapa le setšhaba ga re ka ke ra kgona. Tautona Boko o kgethile malwapa, dikereke le bana le seabe ba bangwe go nna karolo e tiile mo go tiseng tshwarelano, tetano le popagano gareng ga malwapa a kubetsana mme seo se ka thusa go hedisa dipolano tse. Mojadi Mokibelo, Botswana Television. Mo thusa mokwaledi wa khansele ya Tlokweng wa tsa botsogo Dr. Diana Ariola Palai o tlhagisitse setšhaba ka morai ja go sa itlhatlhobela malwetse a dikobo a bolela fana le seabe se segolo mo dipalong tse di oketsegang tsa batho ba ba tshwarwang ka HIV. O gakolotse fa go potlakela go ikalafela malwetse a dikobo go ka somarela tsholo le go fokotsa go tshela ka ditlhabi. Dr. Ariola Palai o ne a bua se ka letsatsi la go ruta setšhaba ka botlhokwa ja go potlakela botsogo ja bone le le neng le tshwerwe ke khansele ya Tlokweng kwa kgotleng ya motse o. Ke o lebogile Radipotsane. Le halatse la Botswana la gatetse kwa pele mo go thibeleng go anama ga mogare wa HIV. Baitseanape ba botsogo ba tlhalose ha malwetse a dikobo a tshwana le syphilis, gonorrhea le chlamydia a gakatsa kanamo ya mogare o. Bontsi jwa malwetse a dikobo go kaiwa go disa kanamo ya HIV mme ebile dipalo di supa batho ba sa ithathobe ka mabaka a go tlhoka kitso, go tshaba kgethololo le go thaela ga ditamelo. Go ya ka Dr. Ariola Palai, kgaolo ya Tlokweng e kwadisitse palo e kana ka 1070 ya batho ba ba hitetsweng ka malwetse a dikobo mo sephatong sa ngwaga se se sa tswang go heta. Let's work on the prevention of this. And due to this is because the failure to this program, because we are not seeking for help. Ha o belela gore ona le malwetse a ka tswangela dikobo tsa molekano wa gago le tabogelo ko kokelong le thathubiwe seo se ka hokotsa le dipalo tse di golelang pele tsa HIV. Let's go and seek for help. Let's go and inquire when we have doubts. Ke se itseng ke gore pitso nngwe le nngwe ya botsogo maikaelelo a yone gantsi magolo ke go ruta batho sa ntlha, sa bobedi ke go rotloetsa batho go lemoga tsa botsogo tse di amang botsogo le boitekanelo jwa bone, awareness ya dikgang tsa botsogo le go rotloeletsa batho go tsaya kgato mo mererong e ya mambotsogo jwa bone. Banni ba lela ka lethoko la melemo mo dikokolaneng tsa Tlokweng. Le gana mahudu yo lo ma5 pula ha le mathu pula ha le bogologolonyaneng go liwa ka letseno gore madi ga ayo mo Botswana tota nna ne ke re a ga ra akanyetse gore re busetse ma5 pula gore re kgone re thuse puso re thuse Botswana wa rona go ya pele. Jaanong Motswana no le mongwe ba gaetso o tshwanna ke go duela 5 pula ka kgwedi no go ra gore ke bokae 60 pula ka ngwaga. So gone ho ha rona re go bona o le public client a ke re la itse re batla 5 pula hela mme ha o tla o no tswa ko private re batla madi a dio tsotlhe tse o di kwaletsweng tsa private la ntshwa ha re tswa ho intse le motokomaneng yone e buang ka dituelo tsa botsogo ebe e kgaoganya tlhokomelo ya Batswana le Batswana. Lephata la botsogo le kopa batho go itwetsa go ithathobela malwetse a dikobo ba supa ga go itse seemo go ka thusa go emisa kanamo ya malwetse ao. Mo letsatsing le dikokelo tsa Tlokweng di ne tsa thathobela setšhaba malwetse a sa tshelwaneng. Ke o lebogile Radipotsane, Botswana Television, Tlokweng. Khotla ya ga Makastrata ya Extension 2 mono Gaborone e tla rola ka tlholo kgwedi eno e le 17 mabapi le kopo ya mosekisiwa Bantshutli Kgarapi yo lebisitsweng molato wa go bola mmereki wa pele wa University ya Botswana mme Magadi Mokganelwa. Kgarapi o kopile khotla go emela tsheko a le kwa ntle ga kgolegelo o nkutlule Thamage ka pego.
lephata la bosekisi le beile ko pele tshepo ya lone mo go mo thusa mokamela lephata leo Pascal Tangai Mhandu go mekamekana le mosekisi wa Bantshuting Garapi yo neng ya re a na le malatsi a le 40 a file tetla go emela tsheko kwa ntla kgolegelo a nonwela ko mmadikolo mo letsomong la mokapelo wa gagwe Magadi Mokganelwa mme a motlhaba ka thipa makgetho a le mmalwa go mmolaya. Mosekisi wa o jaanong o tsentse kopo fa pele ga lekgotla a kopa gore le mo letlelele go emela tsheko e ya pola ko ntla kgolegelo mme Mhandu o bofile molomo wa tlase go rokotsa lekgotla go ka lemoga fa mosekisi wa o a le borai mme ebile a na rulagantse sentle go bolaya Mokganelwa ka nako ya neng a theogetse fa pele ga babereki ka ene. A re mosekisi wa o santse a tlola koi go ka akanya gore o ka emela tsheko kwa ntla kgolegelo go lebeletswe bokete jwa melato ya kileng a e dira go fitlha a gapela Mokganelwa botshelo. Mo go tse dingwe a re basupi ba puso ba santse ba sidilwa maikutlo le go ditlhotlhomiso tsa kgang e di santse di le bothitho. Mhandu a re jaaka Garapi a itlhokomolositse restraining order e neng e mokganna go kopana le Mokganelwa ka nako ya fa motsweditse go mmolaya go supa gore monna yo o ka kgoreletsa ditlhotlhomiso le go amana le basupi. Moeledi wa ga Garapi tiro ya one sedimo a re lekgotla le tshwanetse la eteletsa ko pele ditshwanelo tsa mosekisiwa mo tshekasekong ya lone. Moeledi wa ga Garapi o tlhaloseditse Magastrata Mese gore mo nakong eno puso ga e itse bosupi bope jo bo tlakalang lekgotla gore mosekisiwa ke ene a bolele Magadi Mokganelwa. A re ka seo lekgotla le tshwanetse le lemoga gore Garapi ga ise a bonwe molato mme o tshwanetse go emela tsheko e ko ntla kgolegelo. Magastrata Mese o tla ntsha katlholo mo kopong ya ga Garapi ya go emela tsheko ntla kgolegelo kgwedi eno e le 17. Onkutlile Thamage, BTV News, Extension 2 Magistrate Court, Gaborone. Setšhaba se kopua go nna tlhaga mo go thibeleng kgokgontsho ya bong e bogisang lefatshe leno. Kopo eo e dirilwe ke Rre Sekwaya Pikinini ko kgaisanong ya kgwele ya dinao ya bomme e neng e tshwere kgwedi e neng e tshegeditswe ke setlhopha sa The Coolest Entertainment kwa Shakawe ka molaetsa o reng ragela kgokgontsho ya bong kgakala. Tiny Tshukudu wa bega. Molaetsa wa ragela kgokgontsho ya bong kwa ntle e ne e le one o phuthileng bontsi fa go ta go arogana melaetsa go leka go lwantsha kgokgontsho e emisitseng kgaolo ya o ka bang ko ka dinao. Go tlhaloswa fa dipatlisiso di supa fa 67% ya bomme mo lefatsheng leno ba kile ba emiwa ke kgokgontsho ya bong mme e bile se sengwe mo lampelo e le go supa fa 1.2% ya palo eo e le yone e neng ya begwa kwa mapodising. Tota mono mogolo e le gone gore le mo re itemogetse gore go na le bothata jo bontsi ja kana go na le kgang e leng gore re bona iragala kgapetsa ya gender based violence. So re ile tournament re biditse bomme ka gore ke bona ba itira gore ba kgogontshiwa thata re le ka go ta go ba supentsha gore nya mme mo setšhabeng ba na le seriti kana ba na le seabe se segolo ebile ke batho le bona ba ikamogele. So re kgona gore re phuthe setšhaba se se kana tota mono e le gone gore le bone ba baga ka gore le borene ba le teng le bone re hitsetse le go go bone re ba ruta. Me a re direng hela yana. It might start small but the impact of it at the end of the day ke gore gonne gore batho ba utwe molaetsa o e leng gore tota is behind such an event. Me ke supe ya le gore kana di-events tse dintseng jana ke tse le gore ka botsone ke tse di tsisang thuto mo bathong ka mohuto a harologane iso wa go tsenya batho mo tlelaseng hela go tshameka bolo ga bone go kukwana mo ga rona ke goreng re supa matshwenyego a rona and this is how we relay the message to the people. Ba ba neng ba tshologetse pitso e ba gakolotse go kopa bogakolodi kana go amogana mathata a bone le ditsala le masika e le nngwe tsela ya go fokotsa kgokgontsho. Mathata ba gaitso a se ipele mathata so tsena mo batho kana bitsa mmata go moreno kana go kena le matshwengo le motho ke nna le ene kana motho wa neighbor kana go ntsalo and then le gone go ibua e seke sekwe banka nngwe le gone go create that peace mo go yone konta re boela ngo itlela rona boela o itsentse mathata. Go na ga tlhaloso ya fa dipoelo tse di dirilwe mo metshamekong e di tla dirisiwa mo ditirong tsa bopelotlhomogi le go abela sekolo se se golwane sa Shakawe ditilo. Tiny Tshukudu, BTV News, Shakawe.
mo go tsa mafatshe a sele lekalana la US Agency for International Development USAID le tswetswe morago ga gore tautona Donald Trump a tsene tshwetso ya gore lekalana leo le dirisa madi a mantsi mo ditirong tse di sa nyalaneng le dikgatlhego tsa lefatshe la Amerika. Ditirelo tsa lekalana leo tsa selekanyo sa 80% di ne di emisiwa ka kgwedi ya Mopitlwe fa sephatlo sa tse di neng di sa emisiwa di ne di fudusediwa ko ofising ya ga tautona. Go ya ka dipatlisiso tse di gatisitsweng mo Lancet Medical Journal, go tswalwa le go emisa dithuso tsa USAID go ka nna ga baka dintsho tse di fetang 14 million ka ngwaga wa 2030. Fela mme mogolwane wa ka ofising ya tautona o supile fa dipatlisiso tseo di sa rurufadiwa ebile ba le mo thulaganyong ya go dira mananeo a ka anamisang dithuso tsa Amerika botoka. Ntabogang Sebentlana we mesentle ka tsa metshameko. tla go leboge wena Kgomotso Maphane motsona e tshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Ntabogang Sebetlela. Re ja ka ditlhopha tsa kgwele ya dinao tsa monogae ka go farologana di tsweletse ka go itlhokoletsa paka e ntšha le go dira tsotlhe ditsatsana tsa teseletso ya go phadisana mo dikgaisanong tsa lekgotla la Botswana Football Association kana club licensing. Kgomotso Sefako wa latela. Mookamedi wa dikgaisano kwa lekgotla la Botswana Football Association o lebile Pilara a re le fa dithopa di tsweletse ka maikaelelo a go diragatsa tumalano tseo fa di phadisana go sena selabe sepe ba itemogetse go retelelwa ke go duela dikoloto ga dithopa. Re ka supa gona gore in terms of compliance di-team tsa rona rra they are cruising nicely and very well. They understand the concept of club licensing. Re ka supa gona goreng ga re leng teng rra re ka supela gore ga gona bothata bo bokalokalo. There are some challenges, maybe related to some of the criteria that are setileng as minimum requirements, particularly for our domestic licensing. The financial criteria. Go netefatsa fa dithopa tse di sha di kgona go fitelela seemo se se lopiwang ke lekgotla le BFA go na le dithuto tse di sedimosetswang ka tsone gore di kgone go itiisana borathana ka masheta. Se se ragalang go gore ga re bulela licensing ya rona re leka ka bojotho gore re dire mo go teng ke di refresher workshop tse le gore re ikatumetse di-team tse re dira di-sport check a ke ne ke bua sport check tse re di dirang they can be educational. Re itela le gore ngwe re kopana le di-team tse le gore gone even though we audit compliance e be re ntse re leka go bona go thudumela gore a mme ba tlhaloganya gore all this set criteria as per the requirements tsa rona tsa club licensing ba di tlhaloganya go le kae. We always get the response from them to say nya mme ha ra tlhaloganya and then we always make sure gore we are on the same page. Re thusana le bone re ba encourage re ba rutuntshe re ne re tsa le ga utsana le bone particularly ba gore ba mo toroponyana re kgona gore ke tse kuduela go tla le bone hong re tla re bua ka club licensing ke ta ba tlhaloganya gore a go the system ya club licensing go teng re supa le gona gore jaaka nngwe ya ditsetsana tsa club licensing e le go nna le dithopa tse di potana le tsa bomme di thusiwa ka ditsela tse di farologaneng gore seo se diragale ka tsamaiso e maleba. Anke bua le yena re ka supa gore le BFA rena di thulaganya gore re batla go simolla mo go bira go youth league go di region tsa rona tsa ka bo 17 e le gona gore re encourage gore at least e re a bantse ba go ka ntse ba le go go wanana gone ba nne le that game time. Remember when you talk about this development, a robust development structure, we bua ka gona ha e leng gore re BFA re batla go bona di player re batla go bona a clear pathway ya player from a tender age until I reach a competitive level. So ka bukusana re ka supa gona gore we are encouraging them, we are always with them, we always make sure that we visit them and we get to know their challenges regarding maintaining all these teams. Ya ka bua gore gona le yona basadi yone tota a think mongwe le mongwe iponela ra gona le kgolo. Tseleletso e ya dithopa tse di leki tse di kgolwane e sa le bulela kgwedi e fetileng e thola gararo go feta e tang e tholagane. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Dipalo tsa batshameki le bakatisi ba ba isitseng boikuelo kwa lekgotleng la FIFA kgatlhanong le ditlhopha tsa bone di tsweletse ka go oketsega. Bontsi jwa dikgetsi tse di akaretsa go retelelwa ke go atswa batshameki le bakatisi ka nako e dumalanweng ga mmogo le go ikgatholosa batshameki ka nako ya ba le mo dikgobalong.
mokwaledi-mogolo wa lekgotla la footballers union of Botswana Kgosana Masaseng o kgedile se a sa kgwemathe a tlhalosa fa se le tlolomolao wa pereko. Masaseng a re e le lekgotla ba dirile maiteko a go hema se ka go tsenya ditsetlana tse di diretsweng go sireletsa batshameki le bakatisi mo dikonterakeng tsa phiro. A re dituelo tsa batshameki le ditlamelo tsa botsogo ke konokono mo phirong tse ba solofelang fa lekgotla la Botswana Football Association le tla gagameletsa ditlhopha storopo mo go tsone ka di le mo molaong wa club licensing. Masaseng a re gape go botlhokwa go sekaseka seemo mo ditlhopheng tsa mono ga e fa di rekisa batshameki ko mafatsheng a sele. Go na le mo go teng Workers' Compensation Act ke molao wa lehatshe. Mohiri mongwe le mongwe mo Botswana o patelesega go sireletsa kana go inšora motshameki kgathano le kgobalo le go latlhegelwa ke botshelo. Tseo ke molao wa lehatshe ebile le yone ke mo ya ditsetana tse di mo standard contract tse di dirisiwang go laola pereko ya go sireletsa batshameki bogolo jang mo dikganyeng tsa botsogo ga ba gobetse ba tshwanetse re bo ba tlametswe ka ditsela tse di rileng ka ga molao. Club licensing e bua gore ga o sa duela o tseela dikgato di a re bone go mo go diragala if setlhopha se dumalane kontraka nngwe le motshameki a re bone setlhopha seo se diragatsa ditumalano tseo jaaka go dumalane ebile le madi a dumalaneng. Yaanong mo re go bonang ke gone gore dikgetsi di ta ko National Dispute Resolution Chamber bogolo jang tsa batshameki ba ba tshamekang mo gae ba ba sa tshamekeng kana ba ba tswang konte ke bone ba risang dikgetsi tsa bone ko FIFA gore ba kgone go bona tlamelo e kana di rekisa batshameki bogolo jang konte. Go botlhokwa gore ba botse gore gone mme ko ba yang teng seemo sa teng se ntse jang setlhopha seo se ntse jang se itsege kae and technology e supa hela maranyane mo maranyane re ka bona information gantsi gore re tokagatse gore mo go teng vetting re bone gore batshameki ba rona ba ko mahelong a siameng. Manamisa mafoko a company ya Orange Botswana Tabogana Disam a re lebelola monongwaga la Orange Piquen National Marathon le ya go tla le kgatlhisa ebile le godile ka jana la amogetse thotloetso e rokotsa mathe. Lebelo leo le le rotloeditsweng ka 3 million pula sebaka sa dingwaga tse tharo le boela kwa toropeng eo ya Selibe Piquen kgwedi eno e le 26 morago ga gore le seka la tshwara ngwagola. A re utlwe Victoria Dakin. Monongwaga lebelo leo le tshegetswa bobedi jwa khamphane ya Orange Botswana le khansele ya Selibe Piquen bo sa tswa go shafatsa tirisano ya jone jaaka bo beile monwana tumalano ya go rotloetsa lebelo leo ka 3 million pula mo dingwageng tse tharo go simolola ka 2025 go tsena ka ngwaga wa 2027. Mo ngwageng tse tharo ngwaga mongwe le mongwe ronela madi a kana ka 1 million no e leng gore 300,000 ke wa dimpho tse re tlabe re di abela batabogi a mangwe ke a re tlabe re duela maroko le tse tsotlhe tse di tlabe di tlhokagala di-volunteer tsa marathon. So ra go tswelela re iragelana mo ngwageng tse tharo le ntse re itse gore tsa itsholelo di hetogile ke tsa gore le ka lemoga gore le ba Orange re tswelela pele ka gore commitment e re dirileng re tswelele le yone le ga go diemo di hetogile. Go leka go ngokela bontsi mo lebelong leo barulaganyi ba tsweletse ka go tshegetsa ipapatso ya lebelo leo mo mafelong ka go farologana. Ipaakanyo ya ntlha e ne ra e dira mo Gaborone dipalo tse ne di tlile ne le tse ne di le go godimo thata ra nna le ipaakanyo ya bobedi e ne le go Selibe Piquen re itse gore ke yone toropo re tla be re taboga go yone le one dipalo tsa teng ne di nametsagela thata mo matlhatsong a latelang a re tla be re le ko Francistown re joine mayor wa Francistown gore re tswelele re kgothatse le ba e leng gore ba tle ba le ko ba ka registerela marathon. Lebelo leo le kgagantswe ka matlhakore a bomme le borre a sekgala sa lebelo la mmang la 42.2 kilometers, 21 kilometers, 10 kilometers le la itlosobodutu la 5 kilometers. Mofenyi wa lebelo la 42.2 kilometers o tla ikgapela 30,000 pula fa wa la 21 le la 10 kilometers bafenyi ba tla tswa ka 10,000 pula. 5 kilometers registration I think 200 pula, 10 kilometers ki 250 pula, 21 kilometers registration I think 300 pula, and then 42 kilometers ke 350 pula. Se se botlhokwa gape se nka se gakololang dikompone ke gore ba rotloetse badiri ka bone ba ba e leng gore ke ba tabogi gore ba registere. Re na le tshono gape ya gore le ka reka corporate store at 5,000 pula. Jaanong a rotlhe re go etletsa Piquen ka dipalo tse di kgatlhang. Batabogi ba ya go dirisa lebelo leo le maikaelelo a lone e leng go tsholetsa serodumo le itsholelo ya Selibe Piquen go ipatlela phatla kwa lebelo la Comrades Marathon le le tla tshegetswa ngwaga o tlang kwa Durban, Afrika Borwa.
Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. duela fela ka tseleng tse jalo go dikgang tsa rona tsa metshameko tsena kwa bosupa mme nna le wena tla ba re kopana gape kgante jana fela go motso maphane o eme sentle gore ga kola tsenneng di go ga kwa pele Tautona re puso mo thulaganyong ya go tokafatsa hama wa temothuo go emisa ditirelo tsa USAID go tlhaloswa fa go ka nna ga baka dintsho tse di fetang 14 million ka ngwaga wa 2030 fa mo go tsa metshameko le go tla Footballers Union of Botswana le tshwengwa ke dipalo tse di golelang pele tsa ditsheko tsa batshameki kgatlhanong le ditlhopha tsa bone di bona jalo dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa ha re boa ra tswelela mo thulaganyong ya rona ka puisano le ba bidpa re lebile jalo tsone dikgang tsa gore go na le gone gore Tautona a re o batla gore di-parastatal go tsa dikompone tsa puso e nne tsone tse leng gore di a tokafadiwa gore di kgone go ntsha maduo di dire ditiro hela jalo mme pele ha re kgaogana tlhe a re lebetsa tepo ya loapi Letso madimeng ka mogala ka sa mosala wa pina ke Pro Victoria go siana. Tshwantsho sa loapi se supa ha go apogile mo dikgaolong tse di go bokone bophirima jalo ha tseleno le kgalo tse di tsona go thibile ka bontlhabong. Mo tsetsi la ka mosolo go tswa go apogile mo dikgaolong tse dintsi go thibile ka bontlhabong mo mosong mme mo tsamayng ya letsatsi go apoge mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng le borwa jalo gare. Mo moso o tla ikutletsa go le tsididi mo dikgaolong tsa gantsi kgalaga di borwa botlhaba kgatleng kweneng ga mmogo le bokone botlhaba re tla gatisa magareng ga bonegweng go bosupa kgalo tseno tsona go tla ikutletsa go le mololo re tla gatisa magareng ga borwa bobedi go go lesome le bobedi mo tshokologong go tla ikutletsa go le tsididi thata mo dikgaolong tsa kgalaga di le borwa jwa magareng ga lesome le boraro go go lesome le borataro go le tsididi mo kgaolong tsa gantsi borwa botlhaba kgatleng le kwene re tla gatisa magareng ga lesome le bosupa go go masome a mabedi o tla ikutletsa go le mololo ko kgaolong ya legare le bokone botlhaba go le bothitho ko kgaolong yang gabe ga mmogo le tšhobe setšhaba se rotloediwa go ipaballa mo botsididing jo re bo soletseng mo tsatsing la ka moso mo mafelong a beke ko kgaolong ya borwa botlhaba kgatleng le kweneng se re go apogile go ikutletsa go le tsididi mo mosong re tla gatisa magareng ga boraro go go borataro gantsi le kgalagadi le gone se re go apogile mme ko borwa jwa kgalagadi ka tsatsi la tshipi re se re go thibile ka bontlhabong kgaolo ya gantsi go tla ikutletsa go le mololo mme go le tsididi ko kgaolong ya kgalagadi mo mosong re tla gatisa magareng ga lefela go go borataro kgaolo ya tšhobeleng gabe re se re go apogile go ikutletsa go le bothito jwa magareng ga masome a mabedi le borataro go masome a mabedi le borobabongwe kgaolo ya legare le bokone botlhaba re se re go apogile go le mololo ka tsatsi la matlhatswa mme go le bothito ka tsatsi la tshipi mo mosong re tla gatisa magareng ga botlhano go lesome ke gone go tlhe mo ne ke go tshwaretse motswana wetso a nne boroko re hano re le lehatshe la Botswana tota bogolo ile go itshupa mo mahatsheng a Afrika mo lehatsheng ka bophara